yabyaye gute, byagenze gute, yarashatse se muri rusange? babona umuntu wamuhohoteye afite imyaka 18 amukomeza y'uyu mwana. Kumukomeza y'uyu mwana bo muri Gafirimus and News Update. Turacyabakurikiranira amakuru atandukanye ku buzima bwite bwa Vava. Uyu munsi rero twaje kumenya amakuru atangaje tutigeze tumenya. Bamwe bagiye bamenya ibihuha ibice byayo, ariko uyu munsi twamenye amakuru y'impamo dukesha Urugendo TV. Vava ni muntu ki? Vava ni umukobwa, Vava ni umumama. Ese Vava wowe usikare muntu ki? Umubyeyi wa Vava arakomeza adusobanurira Vava byagenze biti. Umwana aramurera afite umwaka n'amezi 7 aramunsigira Kigali muri Kigali nyine. Kubw'ubuzima bubi yarabayemo, yabonaga igikoma cye yavuye guhingira igihumbi, akabona isabune yo kumesa imyenda ye avuye guhingira igihumbi, ananiwe nibwo ngo warananiwe. Ni mu biganiriro bitandukanye Vava yagiye ahakana ko nta mwana afite, ariko bikajya bihwihwiswa. Bamwe bavuga bati Vava afite umwana umwe, abandi bati ni 2, abandi bati ni 3, abandi bati ni 4. Ariko kugeza ubu ngubu Vava nubwo atatubwije ukuri nk'abakunzi be, twamenye ko Vava afite abana 2 babaga mu cyaro. Umwe ndamubwira nti uwo sumbwira ntabwo muzi, sigeze namubona hajye ko yaguhaye, kandi amajana yawe kwisi mikibagura n'amafaranga natanze bitaro nta n'ikiciro cyatanu yamaye. Uramutayo kubera iki? Yego, ndekera umwana. Ageze akadangura agiye aramusiga, ndamura arakura, kugeza rwara amavunja. Igihe cyageze nyina arongera agaruka. Agarutse agaruka arabarindyoheye mu mujyi. Imvubu iramusha mu gishanga aho yari aryamye ari muri Nyagatare. Arambiwe niko kuvuga asigaye uwo mugabo we, ariko asigaye yarabyaye ni uwo mwana, kubera ko yasigaye undi mwana yanga kuza n'uwo yamusigira se banyagumana abana na papa we, kuko nyuma yo guterwa iyo nda uwo mwana afite imyaka 18, Vava afite imyaka 18 yaje gusanga umugabo we bajya kubana, hanyuma arongera abyara undi mwana wa kabiri ari we kugeza ubu ngubu ufite imyaka 8. Kuzabyara umwana aho nyine mu Mutara. Abayoboye mu bwaho umunaniye nibwo rero yagarutse n'ahangaha. Ahita kwigendera Kigali. Umwana w'imfura wa Vava yitwa Firidausi. Yitwa Firidausi. Ugiye kujya mu wa 3. Wewe wiga mu wa 2 ugiye kujya mu wa 3. Ujye uba kangahe? Ubwambere nabaye wa 5, ubu ngubu nabaye wa 9. Mu bisa nko gusezera ku muryango we, Vava yaherukaga iwabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 6, cyane ko yari afite isezerano ko mu kwezi kwa 7 hari ikintu cyiza kizamubaho ntunarigendeye. Tutari tuzi tumenye, gusa turaza gukomeza gukurikirana ubuzima bwa Vava. Ese Vava yabayeho ate? Ese hari andi mabanga Vava yaba yaraduhishe nk'abakunzi be? Dukomeze tubane mu iki kiganiro, mukomeze mukurikira Umuringa Films and News Update, mwibuka gukora subscribe mutayikoze kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho, kandi gukurikira Umuringa Films and News Update ukaduha subscribe ni inkunga ikomeye cyane.